محدش يعديني يا اولاد. ما انا لسه ما قلتش. يا عم انت في حاجه في دماغك؟ لا بس يا عم. أبا ربنا يسهلك ربنا يسهلك أبا ربنا يسهلك مش فاهم حاجه ربنا يسهلك حبيبي. طب ثواني ايه أبا يا ابني طب ثانيه واحده أبا يا عم ربنا يسهلك بقى يلا بقى أبا ربنا يلا أبا ثانيه واحده يا عم مش عارف يا سيدي يا بابا يا حبيبي. نعم ربنا يسهلك ربنا يسهلك يا بابا. ربنا يسهلك يا حبيبي. ايه ده؟ بابا يلا بقى يلا بقى يلا بقى حبيبي يا عمي. طب ثواني هكلمك تاني. نعم ايه نعم ربنا يسهلك حبيبي. أبا ايه بابا طب ماشي أبا يلا بقى أبا طب ماشي يلا يلا بقى أبا ما اعرف معلش حاك عليا تروح فين؟ راح اجيب حاجه من هنا هو اول الشارع. لا ماشي روح خلاص. لا مش هيمشي برضه؟ ايه ده؟ مش هتمشي. مش بقول لك مش هتمشي. وده ايه ده من ايه ده يعني؟ زي ما بقول لك مش هتمشي. طب ده عامل في امه ايه ده بقى؟ هتعمل ايه يعني؟ ايه هتعمل ايه؟ مش ايه هتعرف. ايه مش هعرف. مش هتعرف. عايز ايه؟ احنا متشكرين يا حبيبي. شاور لك الكاميرا.